Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. MLA jongga South Shillong uba Sanbor Shulai haka arfu artarik ujilleo arjar khat khandai ula play pait ba ya ka mini indoor stadium haka shnong lumparing balashna haka jinglot ka balakot shiklor South Khandai lak tengka hagane ka indoor stadium lashna ru ya ka jaka khre jonggi nong yelek kai ka pankhana ka office ka kamra babu ya ki tiar yelek kai ka rensan bat ki wei ki jingdon kam hadian bala play pait ba ya kane ka indoor stadium la IT no shaka sports club jong ka lumparing da ka state sports council hadian bala dep penbit penbiang ya barok ki jingdon kam hagjing play ya kane ka indoor stadium la sakhilang da chief engineer ka state sports council uba James NS Lakyang u president ka lumparing sports club u rangba shnong ka lumparing uba HB Walang bar ki pait ba nong shong shnong la penbernya hagane ka sngi da ka jingela kai taekwondo na ka kanhon jong ba Friday renja bar ka jingela kai karate bar ki wei ka jingkiu yeng tunga mendakasi apa pia kiu ya kai ka ba shi family no pia ka ba shi chikur bat mendakasi ka jingkiu ni ya ka kai kalau ka jingkiu yeng shnong jingkiu yeng shnong bat kam tam nam ta ki khun samla ki jonghi ki ba ki desip ta ki la kai ro pe baru nama lagi lo kami di tempat gila berwan dia participate pada lekai bagi dia lekai yoga dia exercise ke yoga pada sports kalau halaman sports club kalau busy agak kalau jarak program harus kita mesti pro yoga dia lekai yoga dan pertama ke kojok ya ke dia kumulai pergi mentan nak lihat state sport council dan baik-baik chief engineer kumbalong yang kalaban sports club tu kaju ini in terms and condition kebakan department kan dia tahu dan pernah berpindah kam dia ada kan iki kan long nanti nang kan ini kai kan long back tam nam ta sport activities mendai ban convert ya ka sport ke commercial activities but ngaruh ya pada WRP makan dalam collective responsibility. Kaya pelayan dan ting-ting ke asosiasi. Kalau katnya ayat register. Kumpulan lama ada chairman baru. Durai ke asosiasi kalau lalu tu pakai hit balik bagi penjamu dan ni bagi empat yang jingkang di penjara jingkang yang saat itu kaya sorkar. Teknik kiri kapur karena bersusi lalu mengi macam hamne apa municipal area kejaka asor kaba nilai iya berusaha ya kiwei berusaha dia lalu mengi nilai kita karena kaya kita japur dengan macam ya wer ya pi nanti simkam kaya macam apa pi nilai jom kamera pi buat besar pi nilai jom gelap pi nilai jom cecah kan dia rumah lari ke pulau Bambu ke Segencor dengan Mobar dari itu impan bala lama ni bintang dari kolektif responsibility dia bakti lah pada pet yang aku buat ke semua mengenung ke jelek bakala bersusi yang dia bilang kesalah pakutan bala boleh kata dari kecil saya. Kedai apa kalau pasal kita sementara di kedai